गरेसराव दरं लकसभा बियाब दाफुंनायखौ बोखांनानै लानांगौनि थाखाय 2 घन्टा सोमावसारदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर कोअर्डिनेशन फर उदालगुरि हाउस अफ पार्लियामेन्टारि समस्तिनि हांख्रायनायाव 2 घन्टा सोमावसारदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना गरेसर सार्कल मावख'गिरिनि गेजेरजों श्री राजीव कुमार दा चीफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। बिथांमोना गावसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुङो दि बिटिआरनि सिङाव थानाय तामुलपुर, गरेसर, भेरगाव, टंला, माजबाद आरो उदालगुरिखौ लानानै उदालगुरि लकसभा समस्ति दाफुंनांगौ होनना दाबि खालामो आरो दा फोसावनाय दरं लकसभा समस्तियाव सरजाबनायखौ माब्लाबाबो गनाया होनना हुमखि होयो। करिमगंजखौ लाना लकसभा समस्तिखौ फोसावदोंब्ला जों बिटिआरनि मोनद' समस्तिखौ लाना मानो उदालगुरि समस्तिखौ दानो हाया होनना भारतनि बिसायख'थि आयगखौ सोंथि खालामदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि समस्ति दाबि समितिनि नेहाथारि बिपुल कुमार बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी, गरेसर समस्ति दाबि समितिनि आफादगिरि बरुवाकान्त ब्रह्म, नेहाथारि मिलनियर बर', बिटिसिनि सागानगिरि बिनोद नार्जारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी, दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौतमनि आफादगिरि हांगामा नार्जारी, गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेसर दखरा एबसु, महरिपारा दखरा एबसु, सुख्लाय सेरफां दखरा एबसु, सारङिया दखरा एबसु लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि धरनाया बेनो जे थांनाय 2007 मायथाइयाव जानाखि लकसभा एमएलए समस्ति बे समस्तिखौ खसरा हिसाबाव जोंनि उदालगुरि हिसाबैबो माने लकसभा समस्तिखौ फोसावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा 2023 जा 20 जुन बे 20 जुननि जानाखि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव जोंनि जानाखि उदालगुरि समस्ति बे उदालगुरि समस्तिया एमपि समस्ति हिसाबाव जाना फैयाखै, बिनि सोलायै माने दरं समस्तिसो जाना फैदों। बेवहाय जों नुनो मोनबाय जे जों जिहेतु बिटिएडि बाखिन्दा, बिटिएडि ओनसोलनि रायजो राजा, बे बिटिएडि ओनसोलनि रायजो राजाया 6 सिडुलाव जिहेतु दं, बे 6 सिडुल एरियानि रायजो राजाया गावनि मोन्थाइखौ मोननांगौ आरो बे मोन्थाइ बायदियै जों आलादायै माने उदालगुरि समस्ति एमपि समस्ति जानांगौमोन, जिहेतु 2007 मायथाइयाव बेखौ फोसावदोंमोन। दा बे लेखायैनो जिहेतु दा थांनाय लेटेस्ट जिनिखि माने ड्राफ्ट फोसावनाय बे फोसावनायाव बे उदालगुरि समस्तिया फैयाखिसै। बेखायनो माने जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै जोङो सावरायनानै बे समस्तिखौ जाहाथे जोङो माने दाबि खालामनानै जों लाना फैनो हायो, बेनि थाखाय जोङो माने क'अर्डिनेशन कमिटि दानानै दिनै उदालगुरि समस्ति पार्लियामेन्टारि समस्ति सोरजिनो थाखाय जोङो दाबिदों आरो दाबिनानै थांनाय 28 जुन खालि बेखौ लानानै मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि लादोंमोन। महकुमा जोंनि बे बिटिएडिनि जेसांखिनि महकुमा दं उदालगुरि समस्तियाव गोलैनाय बेखिनि समस्ति माने महकुमाखौ लानानै माने खुद्रिनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाया बेखौ मदद होदोंमोन, बाहागो लादोंमोन। बेनि लोगोसेनो दिनै थांनाय बे माबायाव खुद्रिनायनि लोगोसे मोनसे थांखि लानाय जादोंमोन जे दिनै जानाखि 6 जुलाइ बे 6 जुलाइयावबो जाहाथे गंफ्रोमबो जाहाथे समस्तियाव बेखौ लानानै खुद्रिसारनाय 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। आरो बे लेखायै दिनै जोंनि बिटिएडिनि मोनद' समस्ति जेरै तामुलपुर, गरेसर समस्ति आरो टंला, उदालगुरि, भेरगाव आरो माजबाद बे मोनद' समस्तिखौ लानानै जाहाथे उदालगुरि समस्ति दायो बेखौ जोङो दाबि खालामदों आरो बेखौ लानानै जों खुद्रिसारदों आरो बेखौ लानानै जों धरना होदों। मानोना होनब्ला जों नुनो मोन्दों बे फोसावनाय जानाखि माने ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआवबो जों मोनदों माने करिमगन्जखौ मोनद' माने समस्तिखौ लानानै मोनसे पार्लियामेन्टारि समस्ति दादों आरो बेजोंहाय कार्बि आंलंआव आरो बिनिफ्राय डिमासाव मोननैजों ज' खालामनानै मोनसे माने पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सि दिफु समस्तिखौ दादों मोनद' माने एमएलए माने सेगमेन्टखौ लानानै। बे लेखायै निस्सय जोंनि बे माजबाद, उदालगुरि, भेरगाव, टंला, गरेसर आरो तामुलपुर बे समस्ति एमएलए समस्ति मोनद'खौ लानानै माने बिटिएडिनि ओनसोलाव जिहेतु मोनसे समस्ति जानांगौ, जिहेतु बेवहाय सिंखावनायनि बाथ्रा गैया आरो बे मोन्थाइखौ जिहेतु 332 माने आर्टिकलाबो बुंदों
माने 244 माने आर्टिकल सेक्सनाबो बुंदों नांगौ जाबाला जेब्लानोखि माने बिटि माने मा ट्राइबेलफोरनो माने संरैखाथिनि थाखाय मा मोनसे क्रिएट खालामनो हायो समस्या क्रिएट खालामनो हायो होननानै पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउसन क्रिएट खालामनो हायो होननानै बुंनाय जादों आरो बे लेखायै जोङो दिनै उदालगुरि समस्तिखौ पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउसन सोरजिनाय लोगोसेनो बेखौ एसटि माने खालामनांगोन होननानै बुंनाय जादों आरो बेनि लोगोसेनो माने जिहेतु बिटिएडिआव मोनद'ल'सो माने मा एसटिनि माबाखौ रिजार्भेसनखौ लाखिनाय जादों जों बर' थुनलाइ आफाद आरो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों दाबि खालामदों खमैबो माने मा मोनजि माने जाहाथे एमएलए समस्तिया एसटि रिजार्भ जायो बेखौ जों दाबि खालामनाय जादों मानो होनोब्ला बेखौ जोङो बरायदों जे 12नि सोलायै दिनै मा 15 समस्ति खालामदों बेखौ जोङो बरायदों थेवबो जोंहा खुद्रिनाय दोङो जोङो माने रागा जोंनाय दोङो जे मानो होनब्ला बिटिएडि हिसाबाव 6 सिडिउल हिसाबाव जोंनि उनथिनाय हारि ट्राइबेल हिसाबाव जिनिखि समस्ति दानांगौमोन बे समस्ति दानाया जायाखै बेखायनो जोङो दिनै खुद्रिदों आरो बेखायनो जों दिनै दाबि खालामदों जे माने उदालगुरि समस्तिखौ एसटि समस्ति बिटिएडिनि भितराव सोरजिनांगौ पार्लियामेन्टारि समस्ति आरो इनिफ्राय माने बिटिएडिनि गेजेराव गरेस्वरखौबो जाहाथे एसटि माने रिजार्भ खालामो बेखौ जोङो दाबि खालामनाय जादों नुनो मोनबाय समस्तिजों जे दिपु समस्ति जादोंमोन बेजों सरजाबनानै माने बिमा हासावनि इलेक्शन कमिसना नै थांनाय 20 तारिखे जेब्लानाखि एनाउन्स होबाय एनाउन्स होनायनि उनाव जोंनि जिथु उदालगुरि समस्ति लकसभा समस्ति माने 228 एस 2007 बे नटिफिकेसन मथे जोंफोर उदालगुरि समस्ति मोननाय जादोंमोन बे उदालगुरि समस्ति मोननायनि सोलाय थांनाय 20 तारिखे जेब्लानाखि एनाउन्स होबाय बेयाव जोंफोर उदालगुरि समस्तिखौ जों मोनाखिसै जोंफोर मोनबाय मा जे दरं लकसभा समस्ति बेवहाय 11टा समस्ति दाजाबनानै जोंफोरखौ लकसभा समस्ति जोंनि जिथु मोनथाय जोंनि जिथु माने राइट जा राइट बे राइटखौ बिसोरो डिप्राइभ खालामनानै गुबुन माने मोनद' आरो दाजाबनानै मा खालामना होनाय जाबाय जे दरं डिस्ट्रिक्ट माने दरं समस्ति लकसभा समस्ति होननासो मुंखौ मख'ना होबाय जोंफोर डिमान्ड खालामदों जों डिमान्ड खालामो जोंनि जिथु मोनथाय बे मोनथाय हिसाबै जों जिहेतु अट'नमास माने काउन्सिलनि सिङाव जों थानाय बे लकसभा समस्तिनि सिङाव थानाय जों सुबुं माहारि हिसाबै जोंफोरो जेरैबायदि माने गुबुन गुबुन दिपुआव दिनै मोनबा माने समस्तिजों माने मोनसे माबा जानो हादों मा होनना बुङो लकसभा समस्ति जादों जोंनियाबो जानो हायोना मानो जानो हाया जों उदालगुरिया बेनिखायनो जोंफोर उदालगुरि समस्ति जोबोर नागिरो आरो जोंफोर डिमान्ड खालामो जोंफोर इलेक्सन कमिटिनियावलागै जाहाथे नेक्स्ट माबायाव खोनासंनानै जोंनि जिथु डिमान्डफोरखौ खोनासंनानै जाहाथे उदालगुरि लकसभा समस्ति खालामो बेखौ जोबोर डिमान्ड जिहेतु नोंथांमोना जिहेतु गरायसराव खालामदों आच्छा बेयाव मोनसे बाथ्रा दङ जे गरेस्वर समस्ति खालामनाय लोगो लोगो माबानि कनस्टिटिउसनेल राइट मथे गरेस्वरा जितु माने माबानि बिटिआरनि सिङाव मोनसे एसटि कमिटि आरो सुक्लाय सायफाङा मोनसे एसटि समस्ति मोननै एसटि कमिटि लोगो जानानै मोनसे माने मा जानाय जादों समस्ति एसेम्बलि समस्ति दानो सानो बेयाव हयथ' जोंनिया माबाया फैफादों मा नाम बेखौ मा नाम बुङो नागिरिजुलि फैफादों खिन्थु जोंहाथ' मोननै समस्ति माने एसटि अलरेडि एसटि बे अलरेडि एसटि थानायाव सत्तियावबो मोननै एसटि थानाय सत्तियावबो जोंफोर मानोलाय माबा मोना जानो ओइ गरेस्वरखौ जोंफोर मानो समस्ति जों मानो मोननो हाया मानो मोननो हाया बिनि जाहोना मा जाहोना मा दं खिन्थु माने संबिधानानो जोंखौ बुंखाथारदों जे मोननै समस्ति जिहेतु दोङो बे मोननै समस्ति थायोब्ला जोंफोर एसटि मोनथारनांगोन जोंफोर जोंनि गरेस्वर समस्तिखौ बेखौ माने खालामाखै माने बेखौ खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दा हमनानै ला जोंहाय जायफोरा जोंनि समस्तियाव गैयामोन सिगां बिसोरखौ बे सजबना होनानै जोंखौ हयथ' माने बे जिथु जोंनि जिथु एसटि मोननो गोनां बे एसटि मोननो गोनां जिथु पपुलेसन बे पपुलेसनखौ माने बांहोनानै हयथ' डिप्राइभ खालामनो थाखाय
जोंनि जितु राइट बर'फोरनि जितु राइट एसटिनि जितु राइट बे एसटिनि राइटखौ माने गैयै खालामनो थाखाय नाजादों सोरबा गावनि राजखान्थि बेफोरबायदि खालामनो दा बेखौ जोंफोर बुंनो हाया सोरबा राजनैतिक खान्थिखौ खालामजाना बुंनो हाया खिन्थु जोंफोर मोनथिगौ जे नैबेखौ जि डिलिमिटेसन बे डिलिमिटेसनखौ एनाउन्स खालामो जेनेबा माने कमिसनार इलेक्शन कमिसनार जों इलेक्शन कमिसननि सायावसो जोंफोरा माने डिमान्ड जोंहा दाबिया इलेक्शन कमिसनारनि सायावसो दाबि थागोन माने प्रेसिडेन्टनि सायाव जों दाबि थागोन राजनितियाथ' बे खामानिखौ मावा बे जाबाय मोनसे स्वतन्त्र इलेक्शन कमिसना जाबाय मोनसे निजे स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट माने जों मोनसे संस्था बे इन्डिपेन्डेन्ट संस्था बेलेग बाथ्राखौ लानो नाङा जोंनि बाथ्राजों सोरनिबा बाथ्राखौ लानानै जुदि खालामदोंबा बे बेलेग बाथ्रा खिन्थु जों जिहेतु दाबि खालामदों जोंनि मोन्थाइखौ जों दाबि खालामदों गथिखे बेयाव बिथाङा जोंनि मोन्थाइखौ बिथाङा मानिनांगोन दायो नोंथाङा मा सानो बे बेलायाव जों बिनि कारणे जों नागिरदों जे जोंनो एसटि होथारनांगौ बे बेलायाव जोंफोर बुंदों जे जोंनो एसटि होथारनांगौ गरेस्वर समष्टिखौ बेखायनो गरेस्वर समष्टि होनांगौ जे जोंहा गरेस्वर समष्टि शुक्ल सेरफां समष्टि जोंनि बिटिआरनि समष्टियाव एसटि समष्टि मोननै एसटि समष्टि गथिखे जों मानो मोना जों मोननांगोन ना बे राइटआनो जोंहा दंखायो नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों आं बे माने इलेक्शन कमिसनखौ वी रिक्वेस्ट टु द इलेक्शन कमिसनार टु क्रिएट दि एसटि माने कन्स्टिट्युएन्सि दिस इज आवर डिमान्ड फर उदालगुरि HPC পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিমাণ্ড কমিটিৰ সহযোগত আজি 6টা জায়গাত আমি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে ইয়াৰ মূল বিষয়টো হ'ল আমি মানে লং যি আমাৰ ডিমাণ্ড আছিলে ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সেগমেণ্ট আমি বিচাৰি আছিলোঁ আজি ইয়াৰ জায়গাত দৰং পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সেগমেণ্ট আমাক বনাই দিয়া হৈছে কাৰণ আমি জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আমি 6 শিডিউল এৰিয়াত আমি বসবাস কৰি আছোঁ যেনেকুৱা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওক লৈ পেলাই ডিফু কনষ্টিটিউচি বনাই দিব পাৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সেগমেণ্ট কিন্তু ইয়াতে 6টা ইলেকশ্যন লৈ পেলাই যদি মানে ডিফু যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সেগমেণ্ট বনাই দিব পাৰি আজি আমাৰ যি বিটিআৰৰ আণ্ডাৰত 6 শিডিউল এৰিয়াত আমাৰ 6টা LAC লৈ পেলাই এটা পাৰ্লিয়ামেণ্ট দিব পাৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ইনজাষ্টিছ কৰা হৈছে যি কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইটছত আমাক ট্ৰাইবেল হিচাপে আমাক বসবাস কৰাৰ কাৰণে ৰাইটছ দিছে এই মানে ৰাইটছটো আমাক নাইকিয়া কৰা মানে হৈছে সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যদি আজি 2 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী যদি গ্ৰহণ নকৰে ইয়াৰ আমাৰ যি নিৰ্ধাৰণ ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যি সেগমেণ্ট ইয়াক যদি আমাক পুনৰ ঘূৰাই নিদিয়ে আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন লোৱাৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে কাৰণ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ইনজাষ্টিছ কৰা হৈছে যেনেকুৱা আমাক আগৰ পৰাই যিহেতু মানে আৰ্টিকেলত যিখিনি আইন আমাক দিছে এই আইন মতে আমি বিটিআৰৰ আণ্ডাৰত বা 6 শিডিউল এৰিয়াত আমি বসবাস কৰি আছোঁ এই মানে বসবাস কৰাৰ পৰ্যন্ত আজি আমাক ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্ট যি সেগমেণ্ট ইটো দিয়াত আমাক মানে যি গ্ৰহণ কৰা নাই সেইটোৰ কাৰণে আজি 2 ঘণ্টীয়া যি কাৰ্যসূচী ইটো আমি লোৱা হৈছে দেখা পাইছে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ লগত মিত্ৰতা আছে বিজেপি চৰকাৰে সমৰ্থন কৰিছে আৰু আপোনালোকে বিৰোধিতা কৰিছে কি ক'ব আমি চৰকাৰৰ লগত আমি ইটো জগৰীয়া কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু আমাৰ আইন যি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যেহেতু সি মানে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যি পাৰ্লিয়ামেণ্ট সেগমেণ্ট বা আমাৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ এইটো কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি মানে আহ্বান কৰিম বা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে যেহেতু তেখেতসকলে আজি অসমখন চলি আছে আৰু আমিও যেহেতু মিলিজুলি আমাৰ যেহেতু যি ট্ৰাইবেল এৰিয়াত যি আমাৰ কাউন্সিল চলি আছে আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিশ্চয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব সেইকাৰণে মই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ বা আমি চৰকাৰৰ লগত এই কথাটো আমি ক'ব বিচৰা নাই যেহেতু আইনে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক যেহেতু ই নিৰ্ধাৰণ দায়িত্বটো দিয়া হৈছে সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ যেহেতু 6 শিডিউল এৰিয়াত যেহেতু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ এইটো এছটি কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব লাগে কিন্তু LAC ষ্টেটত যদি LAC সমষ্টি ইয়াতে 15টাৰ সমষ্টি হৈছে BTC 15টাৰ পৰাই এতিয়া 6টাহে পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব হয় এইটো যিখিনি পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ বা যিখিনি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো যেহেতু ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপে আমি
মানে 6টাৰ পৰা 10টা পাবা লাগে ট্ৰাইবেল এৰিয়াত যেহেতু আমি বিটিআৰৰ যিখিনি বসবাস কৰি থকা পপুলেশ্যনক লৈ যদি আমাক যদি নিৰ্ধাৰণ কৰে তেতিয়া আমি 9টাৰ পৰা 10টাত লগি আমি পাবা লাগিছিলে ইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ইনজাষ্টিস কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি আজিও পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে আমাক যেহেতু গোৰাইছৰ এলএচিকো আমি এসটি যদি কৰে ইটোৰ কাৰণে আমি এই মানে কাৰ্যসূচী যোগে আমি আজি ডিমান্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই পুনৰ মানে বিবেচনা কৰি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও যাতে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে সেইটোকে মই আজিৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আহ্বান কৰিছোঁ যেহেতু ইপিকেল দলে সমষ্টি গঠনৰ পিছতে প্ৰথমতে আনন্দ উল্লাস কৰিছিলে এতিয়া আপোনালোকে আকৌ প্ৰতিবাদত নামিছে আপোনালোকক জনবৃত্তি হেৰুৱাৰ ভয়ত আন্দোলন নাই তেখেতসকলে যেহেতু চৰকাৰৰ লগত আজি মানে আমাৰ অসমখন চলি আছে বা বিটিআৰ চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে যেহেতু একে মিলিজুলি চৰকাৰ চলি আছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু চৰকাৰৰ সহযোগতো আমাৰ যেহেতু মানে যি নিৰ্ধাৰণ এইটো চলিছে তেখেতসকলৰ কথা এইটো আমাৰ ক'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু যিখিনি আমি আজি মানে জনসাধাৰণ বা যিখিনি আমি মানে সংগঠনবিলাকে আজি আমাৰ যেহেতু প্ৰাপ্য অধিকাৰ আইডেণ্টি এইটো লৈ পেলাই আমাৰ যেহেতু মনত আঘাত লাগিছে সেইকাৰণে ট্ৰাইবেল এৰিয়াক যেহেতু ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছে মানে 6 শিডিউল এৰিয়াক ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছে এইটো মূল কাৰণ লৈ পেলাই যেহেতু ওদালগুৰিক আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেগমেণ্ট হিচাপে লাগিব আৰু ইয়াৰ যেহেতু আমাৰ ৰাইটছ আছে আজি কাৰ্বি আংলঙত ডিপুক 6টা এলএচি লৈ পেলাইও আজি মানে ডিপু যি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেগমেণ্ট এইটো বনাৰ কাৰণে যেহেতু তেখেতসকলে পাৰিছে তেনেহ'লে ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেগমেণ্টটো কিয় নোৱাৰে সেইটোৱে আমাৰ কুৱেশ্যন আৰু সেইটোক লৈয়ে যেহেতু আমি 6 শিডিউল এৰিয়া এইটো বাহাল ৰাখি পেলাইও আমাকো ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেগমেণ্টটো বনাই দিয়াটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক আমি ইয়াৰ যোগেদি আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি 2 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী আজি মানে পন্থা সেইটোক লৈ পেলাই আজিৰ মূল কাৰণ আৰু মানে পিছৰ পৰ্যায়ত যদি এনেকুৱা যদি আমাক যি সমাধান বিচাৰিছে এইটো যদি সমাধান কৰি নিদিয়ে ইয়াতকৈ আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যি ডিমাণ্ড কমিটি এইটো কাৰ্যসূচী আজি ঠিক কৰি লোৱা হৈছে বিটিআৰ হ'ল এটা ভাৰতৰ সংবিধানৰ আধাৰত 6 শিডিউলৰ আধাৰত এটা প্ৰক্ৰিয়া ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা তো গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলক লৈ যি মানে দুটা আমাৰ লোকসভা সমষ্টি আজি আমি ড্ৰাফ্ট কপিত দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত আমি আশা কৰি আছিলোঁ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু ওদালগুৰি সমষ্টি দুটা হ'ব কিন্তু আমি যোৱা 20 জুনত যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো ৰিডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো মানে ড্ৰাফ্ট কপি তাত দেখিবলৈ পালোঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো ঠিকেই আছে সেইটো আৰু এছটিৰ কাৰণে বাহাল আছে সেইটো ঠিকেই আছে কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ কি ওদালগুৰি সমষ্টি আমাৰ লোকসভা সমষ্টি হ'ব লাগে কিন্তু ওদালগুৰি সমষ্টি নকৰি পেলাই আকৌ বাহিৰৰ 5টা যিটো এছেম্বলি ছেগমেণ্ট সেই ছেগমেণ্ট আৰু ভিতৰৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ 6টা এছেম্বলি ছেগমেণ্টক লৈ পেলাই টোটেল 11টাক লৈ পেলাই আজি দৰং লোকসভা সমষ্টি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে তো সেইটো আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কিয়নো বিটিচি অঞ্চলটো এটা সংবিধানৰ আধাৰত 6 শিডিউলৰ আধাৰত এটা সুকীয়া ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা তো গতিকে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিচাৰি আহিছোঁ যে ইয়াতে যিখিনি সমষ্টি হয় সেইটো মানে বিটিআৰৰ সীমাৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত হ'ব লাগে তো সেইটোকে আজি বাহাল ৰাখি পেলাই সেই চিন্তাকে আমি বাহাল ৰাখি পেলাই আমি যেটো ওদালগুৰি সমষ্টি সেই ওদালগুৰি সমষ্টিটো বাহাল ৰাখিব লাগে সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ তো গতিকে আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমাৰ মুখ্য যেটো দাবী সেইটোৱে যে আমি বিটিআৰ অঞ্চলক লৈ পেলাই যেটো 6টা সমষ্টি সেই সমষ্টিক লৈ পেলাই মানে ওদালগুৰি মানে কি কয় লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে সেইটোৱে লগতে আজি নতুনকৈ যেটো মানে গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হ'ল সেইটোক লৈ পেলাই আমি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি নতুনকৈ এটা এছেম্বলি ছেগমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো গতিকে পুনৰাই মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ नोंथांमोनखौ साबायखर थाबाय दिनै जों बेवहाय धर्ना होनायनि खारनखौथ' बुजिखाबाय जे 1 नम्बर खोथाया जाबाय इन्डियान इलेक्शन कमिशनारा संविधानखौ भायलेट खालामनाय बायदि मोनदों मानो होनब्ला 6 शिडिउलाव
होनो हानाय समस्ति दंबावोमोन MP समस्ति बेखौ होनो होआलासिनो गुबुन बिटिआरनि बाहेरनि माबाजों समस्ति सरजाबफानाया संबिधान हेंथा बादि जों मोनदों दा बेवहाय गासैबो बिटिआर बाखि बर'ल' नङा गासैबो बिटिआरनि बाखिदाफोरनि थाखायनो एसे माबा जाहैगोन बेयो गोनो गोथो गोग्लैदों ओंखायनो जोंनि दाबिया बेनो जे जिहेतु 6 शिड्युल एरिया ट्राइबेल एरिया बेवहाय जेसेबां लकसभा समस्ति जागोन बिसोर ST रिजार्भेसन जानांगौ जोंनि दाबिया बेनो आरो बेखौ बे खोथाया रोखा दिनै जों बर' हिसाबै नङा गासैबो BTC बाखिन्दा BTCआव थानाय गासैबो जाथि गुबुन जाथि धोरोमारि गासैनिबो मोजांनि थाखाय जों दिनै आवाज होनो गोनां जादों मानो होनब्ला नङाब्ला जोंनि 6 शिड्युलनि जिथु मर्यादा बे मर्यादा थाहैनाय नङा ओंखायनो जों आसाम सरकारखौ खावलायदों लोगोसे इलेक्सन कमिसनखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि गाबनायखौ जाहाथे सरकारा खोनासङो आरो जुदि इयुनाव खोनासङाब्ला जों हयथ' बेनिख्रुइ गोरासिनै हयथ' हांगामा खालामनो गोनां जानो हागौ बेखिनिखौनो बुंनो जाबाय।